Hakalai pio tarik unai wing kum kadak kajikan mau burom ya kasih kerpang kebacin spa ni pulai senam jongus iem baponam kahima maharam usngap sting iem ulayo ban pli yaki kader teli ki mau sanam jongkis iem kahima maharam bat nder teli ki mau sanam jongki langdo ka mau kerduk mau langwir southwest kasihil district kumbat julek malau usnam hene kasengiru nakaliang upayem nyandros iem yong rengkat kasnong mau langwir lambat kaseng nyotrap youth council Kilara ke burom ya kena kasengi bekerpang jongunus iem namar kikam bakrau kumjuru nakajing penmi jugu ya ka hukum ya kikun ki hajar kahima maharam bakidai bar register no ya kendau kasiap hak tu kipor kenang banlait nakajing ya keni hak sarkar parang hakane kasengi hak por mestep layak shwa ya kajing lej busenteu hapo umur jong usngap sing iem has circuit house mo kruat bat haden kajing lej busenteu la penlong ru ya kajing alang hamau kerduk bat peliru ya ki mau saknam jong kis iem hakane kasengi ke mau burom ya iem layadon langru ubak Pius Marwen MLA MDC jong karanikor konstituensi ubak Karnes Sosyang MDC mau kruat upa iem niardros iem yong siem kahima maharam Mbak Rawel Lingdo, ex-MLA Mokruat, Robert Jun Karjarin, Presiden Jongka HWC Sengkemi, Mbak W. Biam, Project Director, Kimentri Snong, Kiri Orang Mbak Berkipit Mbak Jongka Tan Hima Maharam. Soal kita, atau isya kasar mereka betapa dan itu yang sebab siam demi freedom fighter, loyal lagi, siam loyal lagi, bisa sekar farid, buat hadin ketua depor, sekar mereka balapnya, buat benar nengkong senam hak kenespa kenesau, ke distrik holiday, jom West Sales. Nanti kita melayu orang distrik Rejang Hamni, orang orang distrik holiday ini, nak depor, agak dekat seni katway trik, aku trik trik katway, cuma Islam. Malah thọ mila permi souvenir jongka jingrake jingap Islam. Jong jing museum jonga senam arjar kasan kandreu gila museum dan hatu ke sebenarnya bagi latho pura bala tho do gue pastor rumba jungi Reverend SD Marwin bat ke museum hadu ke depor lalu kat lespa kat praspa propunyo umat kat praspa nyupo hado menta walong ma arspa san voisnam gede gasnam ba arpunyo kabangi rakhe kum kahima buat haka daga bala itu daga sukar makalia isa yong bakano ka jek penriu kabadang dannya ka kendo ka siap kata kajak penriu kandom long merau lanu ruem nyoi hakapertei bro kawai bakawai na kajak penriu ka bakhan bor do kata hakapertei kabayakun kabaplay ka snam kabaplay ka sep kabahado menta kadang yakun ban bat de kajilong try kadi kajak penriu Israel kadang hapertei bro kawai kasensyari ka put start sense kasensyari ka put start mathematics kasensyari ka medical science bagi hubungan ki puker re habakut ka haban yakun ban yobat dia ka kendo ka siap pasensyar
Kada sekonsil. Buat kajat nru ni otret ke jongi. Adin benglas no syakarin dia. Pada peruan dur ya kesensar. Kakung giriti desto trairi ki jongi. Lengba tak kernit ke banriu. Lalu tak kesik schedule. Legit ya ki MBC yang Muslim kat kenai spasan puar. Tang hapo sisnem. Kata Muslim kat kenai spasan pulai. Ki riurang ba ki biyo icengai hat kopon. Tang hapo sisnem ki lawan ra'i United Kasian Centehil Transfer of Land Act 1953. Buat hakani kaat kelakaran say. Bonom sya yono uno kakun kasih kara bendi ben aiwai ben benda ya ka kendau kita trai muluk sya kita ginon tribal. Dei kan sekonsil ke balai ri cengai. Dei ke MDC ke Bandungkong do. Jong ka cek nriu ke jongi. Ki belawan ra ya kan ka an tang hagen sistem ke jinglong do ke jinglong senam jong ka cek nriu ke jongi. Tongin ya perkhat ban puson. Mano bania daingi. Ha ke jingwan telep. Jong ka dik umsaw. Bayingi las sencar da mano ramono. Kami kecimkan mau ke jongi sim. Snap sim. Kalong kajing paidin ro. Kai ke kamram ke jonga ke jumpi. Kum ki khun ki hajar jong ke hima. Banyada ya kajing wan ke klab jong unong wei sisni. Ira kan babaru bajun mene badi sa CM. Ba khani ka bordar bayalek ka komiti bayalam khmat do emli bodong borom jing baranik. Uba prestun. Ki long ki badon po bordar. Kita buat tang hijing mas sudah. Hama yang peje khendau kesiap. Kadai ke jungi. Hama peje kejat beriu kamdai kejat beriu jungi. Kaingan le. Manu balong kadau. Jom ke jingwan ki menteri banwan bu hai sunam. Yesusi badi i bakatu kani ki hima. Katu kani ki sedasip. Ki lemdasip. Ki ai patah kan bamon. Ki ai jakai ki bersenayin berabar yang banyo pisah. Ki klepat na kamanta keri berkejat berujung. Dei lengba kajing bam teli kajungi. Dei lengba kajing ya tan telai para mengi. Bagi wei kin yo bensim ya kakabu ha kani kabri kajungi. Niskau ton bok Shibun kumbalak penkenau dari barobat bah ngirang don ha kane ka jela kampam ha kane ka beri ke jungi ba kiwei ki kwa e banwan ben thiet jaka ben sim jaka rei ngirang don kata ka an ka ba ngirang la berking ba kiwei ki kwa e ru ba kimla ha kane ki jaka ka jungi lada kitu ki rustat ki pamanshwa lada umla ben perking ngimtip syu ke kebeja ha kane kabri kejungi te manta kum kani kaski ke babu ke basakan jingin mau kaski ke ba kersu thia na kamta kejungi lang barok kawai Kalong bahap deng. Jeng ke jingele tma. Nagaliang jong ke sorkar pareng. Agitu gipor. Semla pendam ada sorkar pareng. Bad haga juga poru ka sorkar pareng kam semlala ban le ayu. Kam sala ban peniap yu. Kam semlala ru ban kem la di ban set bendiu. Hale haga bakhaddu ka sorkar pareng ka haban ong tuan ban ya keren ya sukno. Ban hadim kata ulayo ban sensyar kumusim ubalai luit adu kesni jong kejingyap kejungu kalong kabadai biang yabi kum kamahima maharam bagi kenmau kerpang ya kani kesni kabalong kesni kebakerpang kum balayatu wala da kamdai kasniap ani kasni kha jong museum Herre ka dega si ka bawla ay ka notification
babaro ki khon ki hajar ki badan hakani ke hima ke sungu bagi day ban penskem da ki doler yala ki jong ki jaka ki puta naso ka ay ka bawlale museum ni na kaliang jong ka district council nilale ya kata manta kalandil ka balabatay di ba Robert kamday ka bil khla na ni ka bil penklariti Henry kadigas ka bil penskem riti